Mama, ada damagak. Ana, Piloto ka din ni Papa. piloto nga. Iso amin di mang manggag kuno ka, Mama. Ano man nangagun? Kaya di na minsan nangig kong ibaga naking ka nga, helicopter kayo. Tas idirabi kuna naking ka nga, padasin tag tura-tura kuna na. Mama, api nagladaw ako sumreg di eskwelan. Kung ata na basta ta uniform mo tatay. Kit-ad ko mga nasapak na simreg Mabalin nga rod, nabasa ka rod. Mabalin mama, kat nangig kuti ko na ni Papa king kati parbangon. Nabasan bakit, mabalin sumregen kuna na. Ada akong mama. Ayun mama, salut-sudit man. Ana, Di nga min, dagiti ikang agigiyan tayo iti danom. wan apay. Saan da ka na malamig? Saan ata na ironda tila mi isong? Apay. Aya? Kut, salut-sudit ko mawag mama, no, among dati ikan nga napudot. Ada ayamo. Ada mama. Ana, Katikan luto. Ay mama, ada damagik ana. Sakbay nga nagbaling nga OFW ni Ninang. Aglako ka diti ikan ni de. Hamot. Apay. Kat nangig ko nga nagsasalita, telepono kini Papa, di kalman, ngawang ka. Nangig ko nga yung bagan Papa kini Ninang. Mamiss konti tilapia mare. Gunggong. Ito Ana. na nga natin marunggay. Marunggay manin mama, makauma mata marunggay. Alan akit ne, masapul ko ti pagpatubog. Apit mo mama, jak amo. Di ana. Nasalang magkaniyan yung tigapunan no, apin nga kayat mo pagpatubaw. Ano no pay ko ma? Ni, kito rin ni Papa kayat mga mayrano titubaw. Mama, si Mang Pagayam dito, anak ni Auntie Pasing nga OFW anya. Yung kano nga rod. Ay na, nagdakkel tinagaliwan ti rupa na mama. Kat gagangay mayat siguro ti klima jayan da. Ngayon ni Auntie Pasing kat saan pulos agbaliw ti rupa na. Apay kumahaan kit agkurkuri but-but-mutun. Walang maging gatot ta mama ga rupa kwarta. Mama! Mama! Ang sasakit ko! Apay. Kit sa balimat kulay dito ikukuha ko kulay orange matan. Jak peket ti matay mama. Kano na amin ti upo brown dito ni ti kwarto ang agpupupok. Kanang mga anak lang matichis ring mama bayat nagbibuyak ti pelikula. Pelikula nga kita man tayo ma'am. Hindi. Ang kunak to mo, ang pelikula ti binuyam nagbuyak ti ball. Nakastawag sakit ko mama. Ada, manyakol. Ada akon mama. Ayun mama. Ah. Nadamag bugaya man ni Uncle Johnson. Ni Uncle mo Johnson nga pag mulmulumog na arak bigbigat na bartag. Wan mama ni Uncle Johnson nga di mas usawan. Kat nakagat kan ti ulig itay. Kat ano nga rodon? Kumustahan? Awam mit kid di na pasama king kuha na mama. Ngayon di ulig nabartik ka na. O di ba imbaga nga king kangawan ti sertata da bagyo. Kanto mga mamati. Kasano mat nga mamati ak mama. Kat nangig ko ni Papa itay parbangon. Karaman imbaganan. Kat nangig ko ng baga na king kaitay. Nagbigsag bagyo bakit? Mayat ti sirrik ni Junjun ita ko na na. Inakagbasan mama. Kami kasi napuyatan ka. Kasano nga jak mapuyatan mama. Kat nga trabi agbibuya kay pela king Papa. Nagbubuya kami ka de. Aman lang nga rodan. Saan pinagpata bibuyain niyo? Sika drama. Ni Papa talent show. Drama talent show nga. Aman lang nga rodan. Sika bayat nagbibuya ka drama, agas asog ka. Ni Papa agpalpalakpak.